Fataro fatu le nei fiafi. Talanoa le uso. Nai tūre. Tino tikariso. Mahalo le soifua maua. Mahalo le lange mama. Ia o te taritonu foi ua maua fiso ta inga le nei fiafi. Ia me mua e fatalo fatu foi. Ino le karesia. Ia fatu faritua. Te atono. Ia matulere. Ia se le malo se le karesia. Ia, o fai ona maua mai le tātou whasalonga for Talanoa le Uso. Nia fiafi, paanga, wow, mai e masani le Chris Recipients. Ia, mālor wha mārosi. Mālor fo i le finau, o te taritonu le nai, whamanuia le tua le nai tua le tātou ngaruenga. Ia, o le nia fiafi, ia, la tātou sāwari lo fo i tusai ma tātou por kalame o le Talanoa le Uso. Wha uau tātou tusi o Iakopo. Ia sa, tu mai le vai aso taruai. Tato i le mataupu lua, taupu mua i le ona fai upa sefuru matasi, sa whangata mai ai, ia msalo le so, ia la tato titi lo le sefuru ma lua, se taunu atu le sefuru ma le valu, lona fai upa sefuru ma le valu. Ia ai le i o tisi tamtaranga tu e wha malu lua tu le nei tai au, o nei a fiafi, ua whaisinga tuai le titi o ngā ifso ta inga fo ima ngā nuenga whanau sa tamo fai fai ona tu atu no e el tatu fa salonga ne fiafi ia va ia fu ina me la tu swinga fo ia ai ol tu ranga na ia fa malulu tu ai tatonu ia na lava e tu te la pale wale ne fiafi tatu fa soai tatu tu fa e lo na fionga pa ia ne fiafi ai tatonu fo ia ma ro se fu o va pas e dua na sunga tai No. To ina. Ko ma ia ai me ia wo. Susu ia me ngi. Ka ko media team ma lo ali nga lu ali. A lo le. Finga ngi me a nga. Wa ali ka ko por kalapi. Ia au te tonu na Talanoa le ia kopo i lona mataupu mua mata ma le sefulu lua se'i fa'agata le sefulu valu le afiafi lenei ia na fotu lua va'ase lua po ai e agava'a lelei na te faitau a lelei le tatou tusi ia kapo Talanoa ai la ia Ia. Tai atu lau sunga mo le abanoa. Ia o le faitauina nei o le fionga pa ia le tua i le nei fiafi. Amui al tangata o le ono sa'i le Faaosoosoga. Awa a uma ona tofo ina e maua e ia le pale o le ola. Ua fola ina mai e le alii I e alofa atu I a te ia. A Faaosoosoina se tasi. Aua le faapea. Ua Faaosoosoina a uma I le atua. Awa e le mawhai ona Faaosoosoina o le atua I mea leanga. E le Faaosooso atu foi o ia e se tasi. A ua ta itasi ma Faaosoosoina. Pe a tō sina ma mai le ia I lona lava tu ina nau. Pe a tō le tu ina nau. Ona whanau mai ei leo le angasala. A matua le angasala. Ona whanau mai ei leo o le oti. O uso pe le. Aua ne se o tō. O mea le lei uma e fōwai fua ina mai. A toa mea alofa uma e ato o toa ona le lei. Mai lunga lava ia. E aluifo mai le tamā o mahala malama. Ele o ia te ia se mea whaale tū mau. Po o sina le liwititi. O lona pina ngalo na whanau wai I tātou I le upamoni. Ina ia whai tātou mua whaapolo o ana lava mea na whai. alo malo le Amen. ia na ua tatou tusi faitau na le nei afiafi ia se e vakpele avangua foi ngale ia lo va'ase lua po le alunga o le kakom kaapuni afiafi ia po le a makamai ai le katanoiga fo'i o le tusi faitau le o tatou polanu taupusisili le aga'i mai ai le tala Iakopo lenei afiafi ia e fa'atusutusa fo'i ma le vai aso ua tuana'i nei ia ma sei o mai le taupu le la talanoina nei po a tonu ana taupusisili le e Talanoa mai ai Iakopo te tonu sefulua ma suva tau le suva ma le agaga fa'aloa
Mkapsisi le Faaosoosoga. O ia o Faaosoosoga le koke. Ia si fese kala. Il tawanga pastor mkapsisi le Faaosoosoga. Ang lenga mata ele fafilo e fo ima msau no la sunga ele. Folinga mai nga Famalu luma ala ke kau kui. That's exactly ole me ngala tatu talanoa. Holmele kau le vai I ole Faaosoosoga e tupu le faamu ia na o la tala le fai mai le kuspai palange ki ko fai mai blessed is the one who perseveres under trial le ana vila nga ia fai mai le si version le blessed is the man who endures temptation ia awa umana na vavai tatu le upunga endure ile ngana ntusa kuspa I man fasa mo amu il tangata ole ono sa ile Faaosoosoga wa ole Faaosoosoga e ongo sau ia tatu so se mea lava ka ingala pe la ngai nenga kau fai mai pas kau fa malulu ongo ole tuai me fa pe nga that could be a temptation and I fai mai ia kala le fai mai ia kopo I mai blessed is the man who endures temptation. Amu ia, longo winga ole fa amu ia, aku usesi kala pe a whawhaingo fia tile tusa lava male winga upu, e manu wia tangata, e ono sai, pe manu ma lo I Faaosoosoga. Kusol mea ngā le, it's the statement. Ole la fonga fo I lea o se mea moni o loo iai. Ole ale mea moni, e manuia pe whaamuia ma lelei il tangata e whapena ono sai I le Faaosoosoga. Aisea awa uma ona tofutofuina e maua e ia le pale o le ola. For when he has been approved, he will receive the crown of life. E faisi faiti tangata o le whaikawa I o ngai ia e le kemi e whelava sa e upu whaapea ma fōringa mai e contradict ele e kuspa ia peita e le ai o tātou talanoa e whapeo e sisi o whaalongolongo me fia e mkausis in whekau kuspa ia I can almost see what you think ile whelava sa inga wei ngā whemei blessed is the man who endures temptation. Why? For when he has been approved he will receive the crown. Ole crown la ngā it's ele whapeo ole condition lea. It's ole oda lava ia lawa iai ole tangata ono sai e Faaosoosoga e amu ia kanga ngā asia wa a umalonga o sai I Faaosoosoga ia ona talia loa le ia ole pale pale ole ola a o ainga faia le ngā pale ole ola ole ali ole na folofolo mai ia I lato o e alolofa te ia a koe whawhaingo fia la e ole ele tala le kusai male whawsira pasta o kangaka le avel whaamu ia o tangata e alofa I le ali o tangata le avel whaamu ia o tangata e ono sai Faaosoosoga o tangata le avel whaamu ia o tangata e maua le pale o le ola il fai pulava le yes ava le scaling o kala a James le fai mai blessed is the man who is never tempted le mai amu ia tangata e le Faaosoosoga pe vai mai fu amu ia le tangata e le mamafa nga ia Faaosoosoga no fai mai amu ia le tangata e ono sai o le si mea o le si the other truth about temptation here ole presence or temptation kala ele fa pe au ngoga ko man Faaosoosoga temptation is always there but how we deal with it ola how a Christian should deal with temptation endure on sa Faaosoosoga no in other words we say yes to God and no to temptation because temptation will always there it's inevitable and it's present it's ever present there until Jesus comes ale alfa amuyalanga ia o tangata e manu malo tangata e ono sa e o sawa Yesu ka fafsanga e ama Faaosoosoga
Ale se singala from time to time. O se kemi ke malo, o se kemi ke whai inga. A lewe mai ia James. Amu ia tangata e on sai. In other words, amu ia tangata e manu malo ai. O wale mere kupu i. Ole peonga e kakau kalamera matanga lava. Ole ola mo le li. Ili au whea ngai e mawhaaosoosoga. And that's the truth about our Christian lives. We're living for God, but we're going through temptations. Yes. In other words, e possible le ola mo le atua a la whea ngai mawhaaosoosoga. It is possible. E mawhai. E mawhai le wha mawhai mai a le atua. So, o mera ngā le, le kiwa ai e koe i le amatanga le kako passage. O le wha amu ia po o le manuia o le tangata ia e on sa. O I nan vaenga lea pisi ia pe ana kuranga. O se whatonga po o se promisi de vaenga lea karango sulua. Ia o le lafonga. It's like a statement. It's like this guy saying. O le muna ngā lea I vaenga le sulua. It's like a statement. Yes, amen. Whakakia penga. Yes, blessed is the man who perseveres under trial or under temptation. Mai amu ia. Lewe mai torsia ia. Bewa pia mai ia endure temptation. No, he's stating the truth. What truth? The blessedness of the one that endure temptation. O le manuia e o ile tangata na te ono sa ia Faaosoosoga. Muri ane ngai whakoa ia whatonunga. Kusai marau whawsi. But ile whai upulawa ia lea o le nara whai lau kalang whai klawa lau whai sa mole o le lafonga. Po se whaupunga. Ia, statement. E whai asinga kai wore mene whai mei e whai mamuri ado sulua. E whai pia. Ne wha pe e arolo whātu I a te ia. Yes. Kai wa kere li ka mai statement ngai menga. So rewa point out ta ika haka e. Ne e a ngai e whamangu yanga le a. Kaka whunga le a lolofa I le. Nongo kaka len kukua po le ale me lake loa. Lake ma liu wakasimere li I. Kuranga o me ia. Po le ale Faaosoosoga o le ale me uo mai ia. Le ana pi me ngā no ki kawhisi le kone me le pe se promisi me le ale ri. Po o se statement me le a. O ka so la fe mai a rolo whatu I a te ia. Va ele il kele le whaamu ianga I ngā peranka ko va ai ile e maua e ia le pale o le ola. Ua folfola ina mai. Me mua I ngā o tatou loa le whaamaoni o le tua. La le mea o ngā ka kumamrama whaamaoni o le tua I. E le kai misi ka ngai ong sai markauile o le arkau o le pale o le ola. A koe pe ka lua mai e le ngapa ia le James I mai ua fola ina mai e le ali. Ia, I kanga ka uma, no. Nga oe wa lofa ya te ia. E le whape ola oe ka whisa o ngoi Faaosoosoga. Ai manga oe sau mawal pare le ola. Pe ola oe e fia e whai ingama pa u Faaosoosoga. Ai wha moe e mawal pare le ola. No, o le parallel la inga, o le endure under temptation. Ma le alofa atu I le atua. So inga a whawhengo fia, e alanga e le yield, e alanga e le ngā wai, pe eke ioe I Faaosoosoga. O ngā olea. O lo alofa I le atua. O lo alofa I le atua. Ele mwhai ana fu. O le vaenga tonu a le o le whai upule, mo tatu whai tau le whine. Alofa atu I le atua. Ele me fai ana tatu mo fai me ia pe tatu le alo fo muni ia. Amen. That's right. Wai o nei me Faaosoosoga mo to fo. Ia e o mai ai te mi uma. Ai. O le tatu le everyday life. O le everyday life le o tangata. Ai.
Ai whaasoso I nā tātou I mea uma, taimi uma, o le ai o tātou mata, o tātou mawhau. Yes. E whaasoso I nā tātou I taimi uma I mea ia. A ole whaitau le whiawhine I ole whaamalosi me ia kupuia tātou. Ia tātou waro rofa I le atua, tātou te mawhai ai mea ia. Wa na o tangata ia rofa I le atua. E na te malama I le mea le ua umana. Na ta pena I le atua mō le lumana I o tangata. Ora na titilo tue I le aho. Nanga I le whaingo whiere o sa I le... Yes, o le lava atia le si mea. Le si uputa una alu. Se na te lava atia. Wa ese whaosoosoga. Ese ia toftofonga. E le tutusa. O le si kofofonga sei no ura kai le atua. O le si whaosoosoga sei no ura ngata I le atua. Yes. Ma nei ana o le whiawhine. Ele mea langa ngā kāka e lo whai le atua. Yes. Langa whai o whaosoosoga o le mea māngai. O māngai e kako kingo. Yeah. E māngai, whakaika ingara, awa peu e ika jisi, ua e fia kanga lima e whungare. That's what your flesh wants. And that's what you want. It makes you happy to meet that hanka o lo fia kaunga sui. But because you love God, you rather endure the temptation than yield to the temptation. E usilia kuia o e lo karukaru ngolo whele atua e ke whimanga o e uska I le atua. O le ala uska I le atua le polo inga le atua apalainga. O le halofa. Alofa I lo uso. A wate whale anga atu. Alofa I lo whiri mea penga. So, o temptation lava. Just temptation lava. Just whaosoosoga lava. E sau lava mal wha moe I a tatou wha longo ka I polo inga a le atua. E sau lava mal wha moe I a break e tatou tula whunga le atua. Kei ka inga. O le whakounga. A wole o ngā le waina. O le mako I whaosoosoga ngā mea I a ka kuing pia I a sola. And because tātou te alo lofa I le atua. Ngā e ala inga kako le koe o ngā le waina. O whaosoosoga lawa. E oso mai I mea e ka lepe e le tula whono le atua. Polo inga le atua. E whaosoosoina I tātou ina I o tātou anga sala. Pe o mea mga e vai I le Alii I le whai upu lava lea. Esen mga eva mai pale o le ola me lola I le ua fola ina mai e le ali. He promised. La whaparange me. Crown of life that the Lord has promised to those who love Him. He didn't promise to those who hate Him. Koe wha upu mea those who hate Him o e whaikaianga ia. O ngā ia o lātou e leo stai a te ia. A oaie e alofa e te ia. O I lātou stai a te ia. O I lātou e ono sai I whaosoosoga. O le tangata alofa I lātua. Whasa taurua mana o ngorti. Yes. Whasa taurua mea e a whai na ilwa ai. Whasa kaulo I siaso. Ia. A mai lalo I Ora mai Luisa. O le o ngā hona o le. Yes. It's really nice. O se whai upu mafia I le ia o unga ele ngata mta usisili applications I le o langa ia so whai so I whai upu o lava nga amu ia tangata o le o sa I whaosoosoga a wa a uma on toftofoina e maua e ia le pale le ola ua fola ina mai e le ali ia lo whai te Amu ia le tangata. E le o se taimi pupu. It's a long run. Yes. It's not a sprinting, 100-meter sprint. It's a marathon. Yeah. Leo langa ngā re kako la. Ia. Ano. Ia la ua. Se so nga mer su koru ia ma su fa ia I uma la le su. Fa ipule, sfulu lua. Fa meno la ile sfutu a whaosoosoina se tasi. Au ole whaapea o whaosoosoina o mai le atua. A wa ele ma whai ona whaosoosoina o le atua I mea leanga.
e le whaosoosoga te foi o ia i se tasi. O me mo ngā, ne ka koe loa I, le whai mai, il whai upule se fulua, le whai pasa mai, pole ale whasoka inga. O le whai upunga se fulua, o lo I wha amu ia, I le ong sai whaosoosoga. Ai o me whai upsukolu, a whaosoosoinga zesi. A wane I manatu o whaosoosoina, o ia ele atua. Oe wharongo koe ngā kala whunga le, ia, atono o kei loa whina ngalo leo le atua. A ka o malfina ngalo le atua. Kua le a inga mare upu le atua. Le ale mea ngā, you blame, you use God, excuse ia, I le mele, because it's really, o le whaosoosoga le mea ngā uefi mga e whai, a whao ngā I le atua. So that's another way of saying, God tempted me. E vai mai, si au karsa alo kare mea kua, ni si au ka mga whailona a inga au whia mga aura le skengi nga. Whai mea roko maa loi a maa umari tiwhiwhi au ngā whai mea. Ke la ngunga wā whina ngā lo leo le li I. E a mesi la vale a mesi a. Ngā whikare, whi ngā lo le li I leang sala. It's like, so in other words, God's tempting him. Because when we say tempting, we're talking about sin. A ka ulo whaosoosoga. Paula wal me whaosooso I tātou. Whaosooso ia leu si ka I le atua. Ai le se mea ka o se whaosoosoga I leu si ta. Ko kai ngā mera ngā le whai mai. A whaosoosoina se tasi. Aua le whaapea. O le whaatonunga loa la lau sa ngā. Aua nga eske me whaapea mai jesi. O whaosoosoina o ia le atua. Ma esi besi o le ua pe fōlinga mai e whaamanatu mai a kopo le tūlanga ese o le atua e le tau e ona whaonga I ngā tangata swafa o le atua e whai e mea ia nanga o le atua e pa ia e mamalu e siri ese e wai ka kalo ko inga esu e mamau ngā le mea I ke a fio ai o le whaamanatu mai fo le ia kopo ia sili atu le whaatau aina o le atua ele ese me le kalaka isanga sala e le kalaka isanga sala ia ai sa oi ke le o kaimi e ko inga me whapenga ai ka une atua ai manga o se mea ne whamerora ia le me ko ngā ngā whame le whai mai ia le mea Nga me fia. Ko me vea kusa kangi ya. Ka mele mea ele a inga mar fina ngalo le tu. So that o le whaosooso inga na ele se benga mai le kua. No, not at all. Ala ka ungon me pe whape mai le. Mai le tu. Alen ka karangoa e verso tua. Temptation always from God. Always from Satan with the purpose ia ka kong sala. The trials is always from God with the purpose ia whaamalu sia I tātou. O le upula whaasamone ave I le menga o tua so da tofu. Fonga. Tofu. Ai whaosooso inga mene sau ia sa kanga. Whaosoosoga sa kanga. Kofo mene mai le ri. Le kofo I oi ne. Alo koe o ia e kakala mea no koe sire pastoriti skui de ole pia o whaku. Only ka the context e help ia kako. Po le upe whaanga po whaosoosoga po le tofutofonga. O ngā ele nganga kusi pa ia whaakasi mai whaapalangi ma le whaasamua. E whiulu whaile e rarenga e whiusos whaile whaaliunga. O isi kemi o le upunga lang whaaliu o tofutofonga. O mai whaaliu whaasosonga. O upurang whaaliu whaasosonga. So mea whako on the context will help us interpret in the way that it should be. Ale mea lava I o ka koilo o le whaasosonga. E mai a sa tani. O ia o le accuser, o ia o le tempter, e whaasooso a o le atua, o ia na te testi tātou. Put us on trial, I whapena, ona tupul tātou on sai. Mea ngare whemai whai upue lua uso ia o tau manatu o le mea fia tele ai. Pe a maua o tau tofutofunga ese, mai whai upue kolo ese a langa au kou loa. A kufkufoinga ia o tau e tupu ai le whatuatua. Mole on sa. Tupole on sa. Whai upula le su kolo. Nea tātou te wha ai. O ngara e ai loa ia
ia le whatonunga na whai mai no one, when tempted, no one should say, God is tempting me. Why is that? Because God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Avai, ka lua, ka kolu mai ngā e whamawhanga o mea. E le mawhai le tuon whaaosoosoina se tasi. Le rawhe mea James. A whaaosoosoina se tasi. Aua ne I whai mai sisi. E le kakao whai mai sisi. O le atua o whaaosoosoina. Aisea, na rawhe mai. E le mawhai. Mai, for God cannot. E le mwhai ona whaaosoosoina le atua. E le mawhai fo I ona whaaosooso le atua. He cannot be tempted. And he cannot tempt anyone. So lea la whai mai ia James. Aua la mai no one or nothing. Mai no thing or no one should say. Se ka kongi ma singa kara I kiki o le meanga o le whaasoso. O le tent le singa ka fo ngari no ai le singa mat kufo. Okay. Singa ya ngo le lau ka ko I me le ai ka unga fai poa le vinga se le dua le I mo le. Malama fo I. Yes. Koe Sir White ka ko last week. Le ka ko kiria le ai ka ke le move on le lunga le ka psisi di ka wa le Yes, ia la vea koe ma tatu ta bruka kalangoa and together with the Peter's revision it was so I onga kua. Pero tana fa ko ngi I so Sione ole ta ulo Faaosoosoga ole fa mo nga Faaosoosoga ia anga sala tanga ta le tua o le fa mo Faaosoosoga ia le usika langa o ka ula lang sala o soli tātou polo a inga le tua whakaika inga whai mai ia e lenga whako o ngai awa le o nā autou le waina o le Faaosoosoga ia kako o ngā o le Faaosoosoga la o le whamoe ia anga sala tātou a ole toftofunga o le whamoe le ka o le ka o le lua mal tolu I o le wha o le lua mal tolu ka mo o le whamoe le wha o le toftofunga ina ia tupu tātou on sa le lang fa koi e alanga o longo fia ka le se on sa ile lava le on sa I maola le on sa o ka kanga e fe alo fa I solo I toftofunga e musu I testing e musu e fe ngai mawhainga tā ke rongo fia kanga ka funga le o makua I feko ai maki ngā mawhainga e le whaanga e tiang o fie e le mase ise e le mai kaika se aua masangi e ti ngā au le toftofunga la au le Faaosoosoga la e ese o le whaamoe mo le Faaosoosoga ia tātou leanga e le Faaosoosoga foi tātou le te apolo I se mea ka kouke le manga ngā onka fia e Faaosooso la tātou I mea tātou te fia ai because we have a desire o desire la vai ngatu ele atu e tātou ele lei au le corrupt o le natura le wai tātou since the very first sin. So, we always desire to do evil. So when the devil comes, he tempts us to lie. Ki ngā kako loa ele angalanga ele pipelo, but that's the temptation. Ngā e whiwhiri lola ia lea, peke ioe ile atua ele angal pipelo, peke yield il temptation. Because that's tempting. It's very tempting to lie, especially when someone corner you. Wale ai lava se me ke alo, pau lava ngal me ke sao yolo pelo. That's pure temptation. So e pelo lo, that's where sala. Asa, ngana fen me au pelo. Al Faaosoosoga nga. Ya, mana ya ma tele le fama manga tulanga le. Tele le manga tele o ia. Ngingo le ku ye lua ke u fe ave ai fo nga le sisi kurang o me ya ne ala o ke si po fo nga le tato sava le ne fia fi e ngingo le fa kurang nga mai o le Faaosoosoga ia ma to fo o le ka karongo I vai nga in the me funga le fe me ka ko one of the things God cannot do ole ska se me rem fere to fa yo le Whaafitia te ia. Whaafitia te ia lawa. Nale me relate ka ko me ka kango. Ele mwhai le atua o na ngasala. Ia longo inga la o le Faaosooso o le ngasala. A le whai mai
God cannot. No one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Tongo inga, o le atua, o le kasile o mele mfele atua ngafai, o le whaaosooso tātou. In other words, ele mfele atua, o na whaanga sala tātou. Because when you say tempting, whawhai ngofia, cause to sin. Whaanga sala, whaaosooso, whaaososonga. Whaaosooso ina ia, leus ta ele atua. Kakuru ke kakapuinga ne kapupia puinga ne. Lala so kaunga me foi kakarungo di sia so. Si whaaososonga la po se kofong. Ia ele anga ngi tino. O si whaaososonga la. Me alanga e aplica por kala Johnson fai. Le I, it's a temptation that also a trial. O le whaaososonga. Whaaososonga o le vaai o mata. O le vaai. A toftofonga se e loa ai. Po le a peke maa loa ai. Peo kalawanga ne. Peo kalawanga ne. Iwa mangingo fo ima le I me kulanga ia Ioane. Ai fa pela fsiri nga se fsiri. Fsiri kia oi. Ia ole anga ne tino la ka. Ola kali kali a whaaosooso ina stasio ne whapea o le tua o whaaosooso Ia, ngā ka ke ngā sut koru ma su wha. Haka ko me kua sut lima ma su ongo. Pea tōru tu ina nau. Ia, ngā ka ko ngā rivanga ngā sut lima ma su ono. Ma tuale ngā sala o na whanau mai leo le oti. Satan tempts, God tries. O sa kange whaaosooso, au le atua e. Tofu a. Whaipula su whare o kako i. Mai, au o taitasi. Runga a. O taitasi ma whaaosooso ina. Pe ato sina ma mai leia I lona lava tu ina nau. Ia, whaiska kalai I. Mai, au o taitasi ma whaaosooso ina. Pe ato sina ma mai leia I lona lava tu ina nau. Me mo mua il whaaososonga. It comes to everyone. Mai, each one is tempted when he is drawn away by his own desires and ties. Ua taitasi ma whaaosoosoina pe ato sina ma mai leia I lona lava tu ina nau. Le winga ngala o karang whakuanga le la. E le whaaosoosoina I tātou e tia polongi mea kau ke ingo ai. E whaaosoosoina I tātou me mana o iai I o tātou loto I al tino. Mai, au taitasi ma whaaosoosoina pe ato sina ma mai leia I lona lava tu ina nau. O le mea mumoi, e leo ka ua il whaosooso. Ka le whaosooso. Paul mea le kau I o le mea e o mai le whaososonga. Lan mea o mai le whaososonga. O me tō sina ma mai leia I tātou. O kako kuinga ngaunga. Pe on vai atu o whaososonga rawa ia. E au songa I mea. E iai tu ina nau ma tō sina I o tātou lotu. O ai alui, everyone. So o ngala. Ora whaparangi o pule atu ina naunga ngai tunga. Whaparangi. O whaparangi. O le lust. O le lust I le si desires. O desire. And it's being of him. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. It's more like a metaphor. Drag away. O le upunga whaongai ngā o le drawn, po le tōsina, po le mai leia. E whaonga, sama ngā kusipa ia, whakakau le mea whanga le o le ia. O le ia ma le mākau, no, o le ia ma le māunga. Kusa, ele vaai le ia, o ngai puka mga wa, ngai māunga mwhia. Ale lo, o ngai pē, ha pē ngā uma ele vaai le tangata, ele o ia ele atua, po le tangata ua mālo ai, ia mana o ngā matu na watino. O langa vaai,
o ngā fia. Māngaia. O le mea lava, e māngaia. O le mea lava ngā ia lang sala e whea tātou. It promises us a fulfillment and satisfaction that never exist. Whakaika ingo whaasoso inga, ke ang sala kunga. Ke le whale kunga. Ke feel down, feel guilty, feel bad, shame, feel destroyed, unsatisfied. Because ol promise ngā lang sala ya, pei lava ol kalala ale ngakang whaia eva, ol keimi ai ke ai. E whai e mātua ai kunga, whai e mki apur. And that's, ol mea ngā le kokiki kilo i, ole winga ngal kala, pe ato sinama mai leia ilona lava tuina nau. So, ol temptation la, e sauia i tātou i mea kau ke kōsinga, ma tātou tuina nau i ai. O tātou vai inga. Tau ke vai ngōwhi, o mea tau ke vai ngōwhi. Yes. Isi take. Ava ola fole le whasa mōna e. Mai, a ua ta e tasi, ma whaososo ina, pe ato sina ma mai leia, i lona lava tuina nau. Ole meanga ia i ngā, i ngā kusikuspa i e person passing, ngo inga, ole mea fu ngale, a ua le tu ua lava noa e, i e kōsi ngai oe, a koe whaafengo fie, a ua le whaavalea ina oe, a ua le whaase ea oe, wa alu ole winga ngale upule I ole makau pole lua alu nge fangu kamele ia ole fa moi o nge lo ele ia ole me pe ele me ke ke ala ku fai le ia lau mai le ia fa se ele ia uma inga esa o ele o lai e pe and that's what the devil is doing ele sau fai mai ele sau ke apol fai mai ole ang sala me le no he promise you a good result uma inga no ole me eta enda kako Usala e fai ke foi la ka de melhor te sa ai lo ia tu não I meia ko fa ko sama it is something that why falling on my resource I the media tu não o ngai le pa u fa ke e pa u me vangale me nga ngai tu ke ke pa u me nga a pa u le ka pe vai le security ko lu apaka ko matstalo mo kakanga wa ke longo fia wa le fai o le menga wa o fa o kul le fa so songa ya o e pa u lang ka ko ma fo i me ke le afu ngai but what about anger what about gossiping what about disobeying what about laziness what about because all those are sins a Faaosoosoga ia kako ia so uma. E pero mena singa kor sulima nga e nga pipi e ko nga nga. Wa pe fo ringa me le ri le sulima nga e sofa. Pe a tōr tuina nau, una whanau mai ai lea o leang sala, a matua leang sala, una whanau mai ai lea o le oti. Ali tuina. Ja, tōr tuina nau, una whanau mai lea o leang sala. O le tō le tuina nau. Minga ua. Kusala whakaungu ua le mea nga e kuinga ngau ia. Whakaungu ua le mea nga e ko singa mamai leia oi. But temptation is there. But it becomes sins when you yield to the temptation. Iai lava Faaosoosoga ia. A whakaanga sala lava oi ina ua e pa'u le Faaosoosoga. Ina ua e ngawai I le Faaosoosoga. Ia, a whapea, o le winga la kalanga ane ke wa koe ngā whemei. Pe a tōre tuina nau, ona whanau mai leo o le angasala. Mai lona ia, a matua le angasala. Ona whanau mai leo le oti o le unga kala. Angasala whai pea.
anga sala ia mawhai so o ia se ia o lava inga kupulu mele whai mai I o lea o na whānaua mai ai lea o le oti ar ma avad whasolonga ngai pe a tōl tu ina nau o na whānau mai ai lea o le angsala a matua le angsala o na whānaua mai lea o le oti o le tonu o le oti o le tangata po Mankua, if we put it in context here, I le mele kalangoa ia il keimi lea that right on that time le kalangoa ia James I le theological background le ke vai koi o le oki whaleanganga wai e le mawhai e stangata ola whaleanganga onga ola I ko inga mele ngar kāngka lai la wale ise ola whaleanganga ai whele iai I le kingongi ngaranga o mai leo ki kako kingongi ona o le angsala o le mangao o martuina nau ngā wai iai ewa o mai lola ia leo o le oti le ngakala ngā o kitino ia awoti fo I le ngā apa pele ole ile me tutupu ya pala ile me tutupu ia ile soifuanga pe wa alu le sikanga ka le ko le si ia ile o lo a ke wa kupua ngene me u fasio ke ile si ko ngame that's applicable yes because we cannot change the thing ole am kurang sarafa ngame pe so ka vale pe mai pe fasio ki pa alanga o le mea ngai whangau mai, o le oki whatever way, e accomplish ai, I le fulfillment o le whamaungi o uporeri. Pe kore kala ia ka vika ia, le mea kupu. Ai oki raka. Ai oki raka rii, ko oki ko unu oro kengi. O le sini ne, sini koe I mea, pe a tōre tu naunga, o la koe ngā naunga ne, misi I le mea, any sort of design. Any last. Any whawsing. Ni mea ia pio ka puia ka o mai I. It's anything. It can be sexual. Money. Wa kuinga ngā umameanga. Ia o le popularity. Fame. Yes. Some people can commit suicide or even kill just to be fame. Okay, think of this. La mea langa pulere si leo la pe aua ma. Langa fia kau ua. Langa fia I lunga o. Leo mau lalo I. So things, it could be any lust. Okay. Just kuinga ngā ua. Whai ke umala I mea ia. E ke ufu whapea. Ia ngā o mea ngā o me ke dea. O kama I mea ia. O e iar ke mi whawasinga I whape ngāre. Nesi whaora ka ngāre si ia. Ma i o kama I mea ngā. Ia o ngā o mea. Ia, ne lei. Ia, se I wha umamai. Nōra ka ko su ongo mar su fiko. Su var. Pe a tōle tuina nau on whanau mai ai lea o le angsala. A matua le angsala on whanau mai ai lea o le oti. Mai lola ia lea. Ho u so pele Ioane I se o tō. Awa pe sa ola ufai kau I le kusile. Pe kusa mas fulu ongo ngā ka au ia le. I le address le. Ho u uso. Ho uso pele. O lau fai kau vila le tōn ma le. Kau whaalonga koe le tōna James le whaungai. Peo lau karang wheapas. Like this guy is lecturing. Like ole Hawaii lau kamale ia. Whaaila I le sifuluongo leo koe angingan mera mai uso pele. Ioane I se o tō. Nongo winga. A whape ma ingi pe ki ngā. O ma ingi mariki ngā A Le Uso moni. O le alofa wha A Le Uso moni. Al whakongunga re whai mai. Ioane I se o tō. O whasa moanga ngai. O uso pele. Ioane I se o tō. O whakongunga la ma le oke le iluma ako malalo I fua I ngā. O whakongunga po le oke e sau mai
I le uso. E o whale whatununga le whamei, awane I se o tōlo no winga, o le upunga se nga, I prefer a wia se upwhape, o ngi wha se ina o tō. Because o le upunga I ngā, o le upu plana, it's in passive. E le ngā kor whatununga, but it's in passive voice, means o se me whai se sia ki oe. O le rā whamei, a whai mai la, whamei, o uso pele, awane I se o tō, fōlinga mai, o oe whaia se, o oe initiating se. But being passive, whamei, don't be misled. Don't be deceived. No, someone deceive you. A longa winga la. E alanga se o e whaatanga oe e wha se ina. You allow yourself to be misled. You allow yourself to be deceived. How can that happen? E aranga wha se inga oe, wa e le loa le mea moni. Wa e le loa le mea kaunga e loa, ma e whaia le mea tauna e whaia. And then you do whatever, thinking that's what you're supposed to do. E leo whai mai, o le mele I o le wha se ina, kusal me vunga le, o la oi ma whai ma lo mangaku, o sa ora ngā. Ai le ai, o le mele ukupu, ua wha se ina oi. Me on wha koe, I prefer the word wha se ina over the word se. Nā whai mai, I want se, no e whoringa mai, ki se a o ia. But the thing is, ua wha se ina. Someone wha se us, someone deceive us. And no one does that. Only Satan do that. O sa kangi lava, e whaia le mea ngā, o langa strategy ngā, o longa wha moe ngā, pe o le Ioane is fulu. I mean, Satan only comes to steal and to kill and to destroy. He's the accuser, he's the deceiver. O I or kau whawalea, or kau whase, an mea ngā la inga, ngā sau. Do not be deceived. Do not be deceived, my beloved brothers. O uso pele, awane se o tō. A maanga iara le mea ngai whemei o ngai kuse. Whemei whai upusu fiku. O mea nei uma. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So many things to say about inga mea. Me ongi whase inga uko, o melelei umalava e fua ina mai. Langa eki me whape kako. Ai peita e leo tātou. Me o melelei umalava o mea alofa mai lunga. Ia e tamā o le malama. E mei e le aise, nea whasa monge. E le aisina le liu titi. E le aise shadow. How can be a shadow when he's a father of light? O ia o le whapongai o le malama, o ia o le malama. No inga kusisi ku. O mea lelei umalava, o mea alofa umalava e lelei, le kau ke mawa whau. E le isau mat ki apolo. Na sau mai il tamā o le malama. So many teachable truths le i le whai upule. Liu I titi. O lona fina ngā lona whānau I tātou I le upumoni, ina ia whai I tātou ma whapolopolo o ana lava mea na whai. Well, I'm feeling guilty already for skipping so much teachable truths in those verses. O le tātou taimi kaula e kakuwa ai le whai upunga e sifuma le walu. We speak soteriologically. Talanoa I le vaenga o le whaoletanga. Whemailo la I ele kala a Jamesinga. He chose to give us birth through the word of truth. Oki a kore mga absisili makakare mai. When I chose him. When ina ua otalia o ia ina ua filfili. Peo karanga nei Yesu ngwheng so. Ele filfili au tau a ua filfili au tau ea. Whamai ira nei vi I. He chose to give us birth. But I like ele meanga so.
Olea. Fe mai. O lona fina ngalo na whana wai tātou. Whawhewhea. Whawhea whana i tātou. Leu pumoni. I leo pumoni. Pumoni. No salvation. No salvation. No one come to Christ without the preaching of the word of God. E le se whaolakanga e au ngoa male o ina o le upo le tu. Amen. A koe ngā mea whanga le o mai whailing e mara ngā o mai kaka loku and then you call them o whaola inga, po whaoltanga. Aile only the preaching of the word. Whanga mai. O lona fina ngalo. O lana fina ngalo o le atua. Ia whanau tātou. Ia whaola inga i tātou. E whawhenga whanau ina i tātou e ia. I le upumon. No birth. No Christian. No one can be saved without the upumon. And the greatest thing is that is his will. O lona ngā fina ngalo. Of his own will, he brought us forth. He gave us new birth by the word of truth. Ia whai tātou ma whaapolpolo. Whai tātou ma whaapolpolo. E maka inga ia le upunga whaunga e James inga. Sfuvalu. That we might be a kind of first fruits of all he created. Ia ia whariliunga le mea ngā, but kam whai ova ai koe in its context. Whoringa mea kara ngoa ia James. Mind you, o kāka ia urua ia kālesia ia. O urua i kāka whaola inga ia in terms of le lotu. So it could be mean that. First fruits of his creatures. O whaapolopolo. Ia. O mankua o Cristiano Ale kara ngoa James i. Whaola ina. Cristiano... They're believers. Cristiano Jews. Ia kara o ngara ngā. Ai basta. O le ala le mea i tātou loa. O Faaosoosoga uma. E sau mat ki apolo. Ia tātou loa o le atua. Ngake re Faaosoosoinga stasi. Ia tātou loa o le Faaosoosoga. O le whaamoemoe. Ia le anga tangata le atua. O tofutofonga o le whaamoemoe. Ia manui a tangata le atua. Ia tupu maso whaaleanganga o tātou ono sai. Ia tātou i loa. O lo tātou whaolatanga. O le whina ngalo le ngā o le atua. Ia whanau i tātou. Ia tātou i loa. E le eise whanaunga whaaleanganga. E au noa ma le upumoni a le atua. Ia ma le whai upus furulua ngā le ngā umingako ia. E manui al tangata e ono sai i le Faaosoosoga. O longa manuia ngā o le pale o le ola. Folfola mai le atua wha maoni. Ia i tātou e arolofa ia te ia. So o afua o kako olofa i le atua. O le ono sai Faaosoosoga. Ono sai Faaosoosoga. A whaosoosoina i tātou pe o manga whai akuso o i whaosooso rawa tātou i mea tātou te tuina nau ia. Ia a tātou manu malo mai loa inga. O ngā o fuanga o tātou alofa i le atua. O le singa whai mai alofa i le atua. Makoa i... Amen. Makoa i mkauki a le leo ska i a fionga pa i a le atua. Mai kara atkus pa i a. If you love me, do what I command. Simple. You can onga ngā lau sunga le whātonu. Alo, le whaasone nei e fiafi. Alo le. Tatonu leo, manino fwere mtato mtao sisi nei e fiafi. Alo. O la wha. Pe isi si meto e. Talanoa i le vaenga lea. Umau ia pasta. Sione? Isi si vaenga e. Umanga. Sa ngope fi ang conclusion na po. Ja. Ko yo sok si mesi. Ja, mo de tu lenga al faftai. E fiafi lo va se lua fo ile. Faso ina upu mane for ina fo upu mane o ina upu ne fiafi.
Ia, au te talo ia, anga leile tua ma. Whamanuia pēr e lua. Lau sunga ta. Grace Recipients. Community Church ia, ma to ina Sione. Ia, whamanuia le tua ngā lua e non whanau. Ari, Jane. La ke eu faço ele o va ko kago ga bas ale pi ma ya du ale pi ke du kaninga mai ale lo que si ya kwa pi ma ya ke du fu mai ya le anu ngor ka kum ka fu ngan ya pe na le u fa pi ma ya se du mi fa pe ngal mo sai du pu le ala sunga ya Talanoa le Uso o te tari tono le fai unga ngā ruta tu Talanoa le Uso ne ia fiafi ma no lava no sa ya ma ia whamanuia tele le atua i lo loto soifua mai manuia mene no